Enggak dipegang, enggak dilihat. Wawannya Berapa look? ini ada 7 ya. Ada falsafah juga atau ada enggak? falsafah, Ada falsafah. Saya terangin dulu, ada Pak. filosofi, Terangin dulu. ya. Terangin Kalau dulu. ya oke. You know have the curve in the crease it called loop. Ya. Loop itu ada loop 7. Loops, Ya. there are 7 loops, 7 curves. Loop ya kita singkat saja. Yes. Ya. Di mana setiap perjalanan manusia In every human life, ya itu selalu belok belok ya. always not straight. Every life in human, they don't go in straight line. They have sometimes going to in a curve. Ya, tetapi But satu saat kita akan menyadari harus kembali kepada Tuhan ya. one day we must realize that we are going back to the true source. Ya. That's why Ya, secara Technically, ya, secara teknis loop ini that curves untuk pengertian senjata itu for weapon, ya ketika digunakan when you itu use lebih it, mudah masuk. it easier to enter, to penetrate. Ya, itu secara teknis ya. That's technically. Ya, tetapi filosofi The philosophy ya pusaka ini selalu dalam posisi yang menunduk. Ya. is always in a position Semua of pusaka. like bowing. You see? Ya, ini selalu menunduk, Like menandakan pemegang pusaka ini harus selalu rendah hati. The philosophical meaning is the holder of the heirloom of the pusaka has to have humble, have to be humble. Selalu rendah hati. Ini semuanya menunduk. All the keris have that Ya, gesture. seperti ini. Maaf. Seperti ini. Yeah, like this, bowing. Ya. Jadi kita harus selalu menunduk, ya, rendah hati. Kemudian ada beberapa pusaka yang mempunyai There are other pusaka that has fungsi yang berbeda-beda. different function. Kalau bentuk yang seperti ini, This type of warangka, form, ya, this is called warangka. ya, warangka yang seperti ini digunakan untuk kebutuhan malam hari. Oh, this is used for a night purpose. Ya, ditaruh di sini. Put it in a bag. Ya. Kalau yang seperti ini With this type of warangka, di sini it is put in front atau di sini. or in the side. Ini di belakang. This is behind Karena dia lebih mudah pada saat pengambilan. because it is easier when to take. Langsung. Ya. Kantong look, tapi Chris Majapahit nggak punya look.